Pemirsa kampanye ring media sosial medsos sane ngunggahang suku, agama, ras tur antar golongan sara. Saha ujaran kebencian mejanten dangan nangiang pikobat, utamanya ring tengahin krame. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali Iputu Agus Tirta Suguna Mausang, nenten becik nyani pemargi regulasi saniside nangkep para angge saneng limbakang kampanye sara, hoax, miwah ucaran kebencian ring media sosial, ngawinang parikrama kawan inucap mewah ketampenin tur kaicalang. Suguna saneka ketus saking kantor berita antara Mausang, kampanye bermuatan ujaran kebencian ake pisan kepanggih ring kampanye media sosial kantos 50%. Punika mawinan muatang penyarengan samian bager ring sajroning ngawentuk satuan tugas Satgas sane rauh saking Kemenkominfo, platform media sosial, penyelenggara pemilu turmaning komunitas masyarakat sane mata tujon ngelawan panglimbakan sara, hoax, miwah ujaran kebencian sane kaunggahang ring media sosial. Suguna taler nguduhang majang partai politik saha peserta pemilu war sekalita lipat likur ring Bali mangdani ngerakse kahanan Bali tata ajak tur trepti. Pemargi kampanye pemilu warse sanicakirau pacang kemargiang war sekalitali 3 likur kantos dase Februari war sekalitali 4 likur. Selanturnya nih mepaiketan taler sareng kampanye ring baga pendidikan, peserta pemilu nenten kedadosa ngawikunayang piranti utawi atribut parpol saha kampanye. Tios punike kampanye ring kampus wantah dados kemargiang ritat kala hari libur. Suguna ngawawohin kampanye ring kampus nenten kedadosa ngawigunayang atribut tur kemargiang wantah ring hari libur mangdani nenten ngugul parikrama pepelajaran ring sekolah. Sadurungnya nih Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Bali, Brigjen Polisi Hadi Purnomo Mausang, katanya nih ring pemargi pemilu war sekalita lipat likur, ring wewidangan Bali kantos mangkin kekantenang memargi antar tur trepti. Bali Pos nguningayang.